Muilanda na may Jesu Khrista Yange bu salam ngaulan China tamnang kawang mikti shiwa hem chamaloka kunyak him lungtat tatat mapali hymn number 84. Yange bu yen yi bu ba sau tàu shanam kata hang ilakai ingin ang tawashi isip siyak minang ki ingau tawa China ya la wong po ý chí lấy ô mẹ ý ngôn Khrista tên nhị ngôn ai làm chồng hết mẹ apay ý ngao ý kem nang ý ngôn ayan panang ayan ngunang hang kashi among maingonang katong như asay ma iya bau putau nginang among toya patau mong yaham Wang yak asay kaya iya vui putau sing nang iyu kelaki pakai mengai kelak iya ngonang Khrista tanyi ngonang ayan làm chồng hết mẹ apay ingao iya kem na iya ngonang iya ayan panang iya ayan ngonang hang kashi among maingonang Khrista lan mong mai tao nang ngawe ihem lok tao Jesu Khrista ang pate akem yenang menyong iyam bulan mong ham hai jampu ime tao iyam Khrista tanyi ngonang ayan làm chồng hết mẹ apay ingao iya kem na iya ngonang iya ayan panang iya ayan ngonang hang kashi among Yelak pa hem loka him lungtat tatat mawok hymn number 86. Kawang ayo halom Jesu jo gan pu ching ne amen winter yan tâm nè say liang ki ayan na ngabu kau mang chong ake ayan ngo ni cha teman haula ayan ngo yang puyanang Jesu yak mani capai kelak
cha teman haulah i ayen ngo Nyeeyompa Jesu yak mani capai kela i ayen ngonang kam a yen mengona ni cha tau yen kaya kemo ayen chen ke we hok la li bu kaya pu tau ke la i ayen ma ang pu wang ngai ngila kati i ayen ngo ni cha teman haulah i ayen ngo Nyeeyompa Jesu yak mani capai kela i ayen ngonang kam a yen mengona Kawang lai ngau de chamse lai ha. Bungau amay luk apong tamapali aleng chamabu panmai ngoye. The Gospel according to Luke chapter 24 verses 1 to 12. Hapwe hatma awang panap wangai shauma shakolan imana tembu api amaya yanga mangchong dapay. Hayanga mangkok sa mabu longsa sunga vinyanga imana ngi. Hapwe auba imana asada ong imana yongwan ba Jesu mang yingi. Hayanga taungai iman tau ba jingne nung na yang wanda mook se kata ni pi lang bu inkek inyanga iman pin mayong. Hayanga nyamma iman sida katok de kuta wanda imana imanda. Hangna numana ayanna libu yoma yambushi i tauma yenang hapwe yanga yi ngonang i auba enu Galilee mango iya numanda hangga i tai tauya haka kata aha anulan yang ma panna phalak hayanga tangpe mataklak hayanga nyitlem sepupa manyi se yanga yilak se i hawanda sekolah na i ngaulan tai tau hawanda imana mangchong mabu lai i hayanga taulan say pan macha de hayanga alau khong kampu de i hayanga imana Mary Magdalene Jonah hayanga James New Mary ngoyangi hayanga iman pai alau sekolah na kata landa taulan i hapoi taulan ngau khong kampu bin lan shauma chachang chapu ngau na meng hayanga iman de ating yelak hapoi Peter yayonga mangchong tapat hayanga i khu ta among the laiwante ia ni akai hay alau nyoi mai ni hayanga hanghi ngai se yasane ia yoi nokta yi yopu hipak ya hunang tauki pu nyinyu amai jingna se kawang da minyong phalak hayanga tuman chamse kawang ngau chaya oklak jingna kawang mabu kon hay man yu eno kawang da hado ba Taitam phanapa yopu hipak ya sipsima kumyenang bo chaw hayanga yen kawang nanga katong nyu da lanse akum yenang ba kanbu tumanda ata ta ngaya hawa tani nang ha Jesu Khrista anu katalan tuman jingna sa sangapong alia yang ayi bu nyinyu ayong jingna nang da minyong pha boy cha cha pai shmai bu ngaulan amai li yang ayi bu ngawnyu ayong jingna sa ba nang da minyong pha boy
nang ngaunyu ayong tumana yalak pa chaya anu ponga tama ka to nyu akan pide hadaw ngau kaya tuman o sakina meng ol china nang sipsi tuman pe omba uba dani bunyi nyu ayong ma atam chudai mong sanga taka sanga saushi yali mong payang o palanjing na so nang ha Jesu Khrista Yange yibu ngaulan amay bay iman ayen mo o mong toloy may bupay na tamshi hayang muhiman bu ngau jana meng atampa nang ngau sulubu tumana jaya muhiman na meng lakjing na nang bu sipsi tuman bay ompa se nyay na hadaw ba hibak jing na se Nyeeyompa Jesu min mayom nang tawlili ase jing na se Nyeeyompa boy amen. Mulan denap mai tau he tinok mapu hayanga Konyak Baptist Bumeinok Kohima mapu Yange yibu Jesu Khrista salam mulan de China tamnang hayanga numan lili Bumeinok kadalan nok sama yopa kambu ma hayanga family time yong maya ngok laksa mong hambu ayong ngonang deman phai youth director art competition lengbu hadau yo ong maya ngiyangi hayang hadau result tamda ngonang hayang hadau aubayop nok chamlaka isi se tawo yong hadau kia tainang hayang at least if not the first prize the second prize or the third prize at least participation hing ho pa taw galak se tawo yong mong hambu pai hadau kia aubayop nok chamlaka isi se tanang ngonang Tumana kawang da yu patan ha hayang kawang muhiman bu hibak amai tanap kawang ngau tam han lak jingna sa tamnang Jesu Yange yibu cheng aching ha ihu tai nang tanap taw taman phai Jesu Khrista Yange yi ngonang ia mangjong mayenang hallelujah tumana kawang minyong ha Jesu Khrista I anu ka ta lan jingna sa lila sa hadaw kia ito siyem bungo yang ki ateng ma I anu ka talan tuman nan lay na I tangpem da ong hayangan li hayangan Yange yibu hadaw ata ada ngairi tuman kawang minyong ha hallelujah sa tuman kawang mikti siwa hemlok ha tawa hadaw tanap te ihu tanap tuman ka talan da hadaw ihu te nang anu kata anu ayong janang hayang hadaw jakhan jai tanang sin of a human is multiplied and it is multiplying yong janang ten bu yok hadaw kia jam loy ka tok nu kata anu loy bu jing ne kawang I halum phana phalak na ngai nang hayang Jesu Khrista tenaman anu jing na Calvary tangbe me I liyangi tangbe me I libukaya he has paid the price of our sin teman anu jingna I ami phayangi hayanga teman I ami phabua sakangonang tani teman ayen mango bua it is no longer our life hadaw teman ayen yachi hadawa Khrista jingonang hangna I teman ami phayangbu I ami phayang saktabu Dawai tani teman ayen mangok bua Khrista jengonang. Tenap temana kawang ngau adam dalai ha hayanga tawa tenap teman phai ihu bua luk apong ta ma peli aleng cha ma pu penmani hatau lai ma pu tawa tenap teman phai tamhan hutenang. Luke chapter 24 verse 1 to 12 hatau ma pu tawa tenap teman phai ihu tenang. Hadam ma Jesu Yange yibu pungau nginang tomana Jesu Yange yibu saki nginang hayanga hadau jaki bu ngau lai ya temana Matthew apong ta menit mau taunang Mark apong pan mawok mau taunang hayanga John apong ta ma hadau taunang hayang hadau khong ki bu hadau lai khong kum bu Jesu Yange yibu chiang inang Jesu mangjong ma yanang Jesu Yange yiriki hayang hadau Jesu Yange yibu phai tawa tanap teman phai Ngaomuk lem hadau kia ngahu tenang number chama Jesu Yange yiriki hayang mangjong akyang mangonang Jesus has risen
and the tomb is empty. Numan ada ting yalak don't you trust me that the tomb is empty? Jesu yang ngaji lagi si wanda numana tahu ibu dah hangga canang ki. Look upon tama peli dalai ha tamana hayang ha tahu manginang. Tahu English mabu inang NIV mabu. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus Christ. Hadaw tamana nginang. Nanga tahu ibu dah teng jalak na ok. Hayang buat hadaw kawang ngau nang. Hadaw Bible mabu ngau nang. Hayang hadaw ateng nang. Bible pu ngawa ngawla yechi hadawa ateng hayang hadawda taman ateng lakha. Mabu ka talana Jesu toilak jingna se kon mabu kon yang ki Jesu toilak jingna mabu awing maktak buka talana hayang hak palung palana hayang Jesu de yamyang palana mabu lamma ngang yang ki hayang Jesu tang bem takatwe lang yang ki. Hadaw ki Jesu toy wanda iman ibwa oktaki Jesu toy oktaki sa ba Jesu kadong ngibu hadaw yandaki yenang Jesu pungawa hadaw malak Jesu da katalan tu mana oktabu sa katalan hadaw mamong mayangki anu katalan hayang boy tu man yasan lakna iya ita sembukia ni lembay matau yang ajilak se ibukia Jesu yang ajia Wang beng hajani sauda tenap. Awang pa hat nap setemana Bible hadaw ki anginang. Hadaw ki Jesu yang yibu hadaw temana China. Hayang hadaw pungau temana nginang. Hayang Christian katalana atenglak buka talana tenap ba Jesu yang yibu nap se ita sembu. The day of resurrection se mongmaya puna ya yi ano ya yo pakham ya hadaw isi yak bunyi ngonang. Ma buka talana, tuman yasan lakna. Tanyi o hadaw Jesu Khrista. Yang ngaji yang mangcong akyang maang tau bu. Yesing buka talan ma bungonang. Hayang hadaw mangcong akyang mangonang ja si ibu de ating yalak buka talan ma bungonang. Unyu kai ngau teng isi bude Jesu Khrista ating isi bude Jesu Khrista lia yang ayi bua ateng pungau na meng si bude nanga hatau da hang na mongwana ating yelak pangok busi Jesu yang ayi bua ngau la yechi Jesu yang ayi bua ngau teng ngonang hayang i mangchong mayanang mangchong akyang Jesu yang ayi debu hayang I pinlan bay haulak jing na sa I tai bu hadaw saki taman nginang. Dat ngau apong tamatat aleng pan mapali. Proverbs chapter 28 verse 14 dalay wanda taman hakang nginang. Blessed is the man who always fear the Lord, but he who harden his heart falls into trouble. Sa taman nginang. Jesu liya yang ayi buda ating yalak pa mong jang wana ngo nang ka nga. You will fall into trouble. Mong jang wana ngo palan. Sau si bu ya panda nang yulak sa kawang ngawe tat ngaw mi inang. Jay naw lan, nya hay naw lan. Kana tai bu katalan. Jesu yang ayi bu ngawa ngaw la yichi. Mangchong akyang mangonang si ibua ngaw la yechi hadaw ateng hayang hadaw da ateng lakha hayang hadaw da ateng lak taw nang yanyi bu taw lak hat ma awang ba hat domana hadaw look upong tama pali ma tamana ngi bua Mary Magdalene hayang Mary James inu Mary Imni mangchong dalai hayang imni lai wande imni ya san lakna menwi lai bungo hayang hadaw ma wangtang songmok pa yaw ngango hayang hadaw wangtang songmok pa
numana yambu Jesu Khrista hada ma yenang I yanga yidabu iya ibu kia hayanga hadau I yanga yibu saki benlanda pongotam dau kadalanda pongotam dau se wangtang somok pa ibu hadau temana nginang hayanga hadau Mary Magdalene hayanga James inu Mary imni benlandang da le ye benland isi bude benland iman ateng yelak hayanga Peter yo ong pata mangjong da win buta manang inang hayang hadau mangjong da laiwan da Peter saplak na Jesu Khrista ibu ateng ding namenga ata da ngai bu jing ne Peter yo ong sapa sa kawang minyong bu hadau ta manang inang ma bu ka talana Jesu liye yanga yibu bungau yising hayanga hadau da ateng yelak hayanga hadau bungau idu isi buda hayanga hadau bungau ibulanda awing muktak buka talan ngonang anu ka talana Matthew apong tam tat aleng panmacha mapu panmanga Matthew chapter 28 verse 11 to 15 ngoi hadau da tamana lai wanda nyang pa ata pa hai lungmai lana nyapong landa ngin ma tambu tamma phabu hadau tamana nginang hayanga adawa alau jingne yechi Jesu Khrista yanga yeji cha Jesu Khrista manga benlana ku ya atai de bu se ta lai lo I dau hayanga hadau Jesu Khrista yanga yi bua ngau lai e cha se tembu hayanga hadau ki lengbu tamana nginang ating ding ma Jesu Khrista yanga yi bu ni o ngyang ba ata ba lana lungmai lana awing muktak pu lana ating yalak pu ka dalana hadau kon yang gi tani bu chen mao ma pu ka dalana Jesu Khrista ta ating yalak pu ngonang hadau yo menang nang ka Jesu Khrista yanga yi de bu nang mong chang wana ta ngo Jesu Khrista da ating lak tau hayanga nang mong lap pu phai Jesu Khrista da pai dau hayanga au nang hadau ki pai lakai nang Jesu Khrista Konnyuopa wangtang angjing ka wang angjing hadau ma nang jendang ngolak ni se pu ba ma tau I pu Jesu Khrista yanga yi pu kaya ka tok nyu ka talanda mong hambu ayong mong mai ayong hadau pharam nang Jesus' resurrection has brought hope to the people. Jesu Khrista yanga yibu kaya ka talanda mongham iyong hadau phanang. Jesu Khrista Konnyuopa lai bu ma iya Konnyuopa lai bu hipak phe ma kawang angjing cheng the kingdom of God hadau cheng Konnyuopa lai bu tamana nginang hayanga hadau ma yo nga hadau te emphasize na menga nga bu tamana singnang awa atinglak awa I Konnyuopa lai bu da atinglak I de atinglak hayanga I Konnyuopa lai bu ki atingkhaka ngau teng ma Jesu Khrista da atinglak bu phai ngo hadau lan wangtang angjing kawang angjing mangolak sa inang atinglak buka talan teman liya poi yang yi kalak samong hambungonang even if we die we will be resurrected Jesu Khrista yang yi buki teman yang yi lak hayang teman wangtang angjing da onglak hatau ngau tengonang John apong panma pali aleng ni hayanga pali mapu John chapter 14 verse 2 to 4 talai wanda to man hadau ki anginang tau ikaning my father has house of many rooms I am going to prepare a place for you tau ngau line alam atam tau yang inang I am going to prepare a place for you and I will come back to take you that you may be there where I am Jesu Khrista ibu hadau iyang ki atinglak buka talanda ngolak jingna
numano ya ong kalak ya ong lak Jesu Khrista ibu hatau ngau to man nginang auyen ausen ating lak ngonang hatau mong mai lak ngau ngonang to man libu ma bu yan da ki sa chi sa ataman libu da nyam ya tai lak to man yang ayibu hayang to man ayen ma ngok kalak ma hi yi ma to man li ya poi ayen ma to man chen da ngolak hayang hatawa mong mai lak ngau ngonang hayang hatawa to man mong ham lak ngau ngonang hayang hatawa to man mong yong tam lak ngau ngonang Jesu Khrista da ating lak hatau lan li lak ta yenyam Paul la i Roman lan da nyan bu Rome ka ta lan da nyan bu hatau ta man nginang Romans chapter 14 verse 8 me ibua If we live for the Lord, and if we die for the Lord. Therefore, whether we live or we die, we belong to the Lord. Jesu Khrista ibu hata. Da koi teman liya poi, yang aji ya poi, Jesu Khrista chingo nang. Se Paul Rome ka talan de ibu teman nang inang. Kana ta ibu ka talan. Jesu Khrista i ma vong nang hayang Jesu Khrista tang be ma libu hadau vong ka ye hadau i ka ye teman anu kho gambu chawa windabu hayang tani Jesu Khrista yang yi bu ka ye teman da mong ham yong phana Jesu Khrista libu ma bu ngau halan na so si panga teman da hadau mong mai lak ating lak hatau japai hak sipu hayang boy iya ita sembu kia libu mapu oka yang yibu kaya demanda hatau living hope hatau demanda yen mongham hatau demanda phana deman mahe yi mali yang phema apa kanda tailak Jesu Khrista nang ating lak ya Tanap tawa hadau kia ngau bua Jesu Khrista da ating yalak buka talan hayang i de yamyang balan jingnia hadawa anga ba ngau na meng na ok foolishness Jesu Khrista da ating lak tau Jesu Khrista da ating lak pulan yanyi bu tolak Jesu Khrista yang yi da bu mangjonga akyang mangonang si bu hadawa Jesu Khrista da ating yalak pulan jingna anga ba ngau na meng na ok hayang boy awa ating lak hadaw ka talan jingna sia hadawa eyen nga ngonang a living word kawang mo ngonang The Bible is true Bible la ating ngonang hayang hadaw mangau ting ngonang hayang hadawa Jesu Khrista cheng ngonang hayang Jesu Khrista ating ngonang da khoi tanyi teman ka talan Jesu Khrista da teman ating lakha Jesu Khrista teman ya ha jingna van tek chang onang hayang hadaw Jesu Khrista nang ayen ma wangai tamlak da khoi auyen ocean Jesu Khrista da ating lak nang mahi yi malia boy teman Jesu Khrista yang ayi bukia yang ayi lak da khoi yalak pa Jesu Khrista da mong hambu ayong ngoha hayang iyami makem ha hayang hadaw bungau yalak pa temana Konnyuopa lai ha lem subu ba Ngaomuk ma hadaw ihu tenang Jesu Khrista yang ayi punap temana singlaka how are we to live our life Jesu Khrista teman pai ngo yang ki hayang i buki li yang ki hayang ateng teng ma i te sem buki yang yi regi ham tani teman hanggang olak Jesu Khrista yang yi yang wang dang angjing ma ong ka wang pai i ba ka wang pai ngonang hama tani teman hanggang olak How are you living nang ayan hanggang ngonang ge Are you living a worthy of his calling Kawang nyikpu me kawang mong halak na nang ayen hayang ayen tani ngoya
Jesu Khrista i bua dai dau hayanga ka dalan de kunyau dau baptism dau pen namyang dam dau se ibu hadau kembang ngaulan de manangina wang tang angjing da ong sau me dai dau hayanga kunyau dau wang tang angjing chang i dau hayanga Jesu Khrista li yang ibu chang i dau hayanga ka dalan de baptism dau hayanga pen namyang dam dau se ibu ngau kham ngau kyang de man da pha dau Yange hama tani de man hadau ngau kham hayang hadau ngau kyang at man chonya Jesu Khrista i dau bu hadau ngau ma de man kemya hadau de man hadau de lai ha de man Bible de apply ha awang ba Korean apong tu aleng ta ma pali hayang ta ma nyit ngoi de man lai ha chingmai lam linga 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 da tamana la ya hadau me tamana ngi bua bola wonai wang balan phat balan ma ngaulap yanga nga bu tamana ngi nang hayanga iman wanglam ma Roman wanglam ma imana hadau athlete wunbu yo ong mong pha bu ngo yang gi bom dang da da kan bu hado yo ong ngo yang gi iman hi bak mao body builder ngi nang hayang iman pum dang da da nam no yo ong man bu hado to man ngi nang hayang hado ma ia nga bua phat palan runner hado ma ngaw la pungi nang hayang hado mi i bua ma bu ka dalan phat nang hayang hado phat bulana hing hau tau nang sâu sâu tàu nang hayang boy hadau phat palan na tau bua hadawa hibak atanja jingna tau bu hadau hing hau hayang hadau sâu sâu a crown that will not last for eternity imana tau bua hadau to man ngina hayang boy Christian ka dalan to man ating lak pu to man phat pu our race is not to win a prize that will just live for a moment hipak atanja jingna hai taulak hayang ngolak hadau hing hau taulak jingna taman phat pu yechi hayang boy taman phat puwa jendabu sau sau hadau taulak jingna taman phat nang hayang apol hadau Yange how many of us are training ourselves teni Jesu yang yibu ngama ya phanyanga Jesu yang yibu jeng iya sâu xí ya bôi hango chi hayang yalak pa teman sanga pong ya bôi nan bu pai Jesu Khrista angjing wang dang angjing man ngoi se teu phat lak sâu xí ya bôi phat lak sâu xí ya bôi Jesu Khrista cheng ilak cha oyen ocean hadau yong ma ngo nang ge oyen ocean pom dang dam me ya ha me dam da bu hadau ngo nang Korean line matama nangi bua phat palana kai hu phata se mam phat pu ji iman hadau phat pu ma mai tam yalak jingna lek yang wang peng hadau iman training ya nang chausi ya po iman nan bu phai iman ngang hadau training ya yang iman hadau wai pu ma hadau iman phat nang te ka wang da tinglak nang hayang boy tuman atinglak bua Jesu Khrista yen kawang hayang iya ibugi Jesus is the way the truth and the life wang dang apa kawang dang de Jesu Khrista yakai pa au hiyo ya onglak Jesu Khrista kayang hai onglak Jesu Khrista da atenglak pulan hai onglak sa tomana singnam to kai tani taman Jesu Khrista jingna se phat pu ye okama Jesu Khrista jingna se sausiya nanna yelingama au hiling lak Jesu Khrista da ating yalak pulana linglak yechi Jesu Khrista da ating yalak pulana Jesu Khrista cheng konyo kemlak yechi ating lak puka talana konyo kemlak mongpong ating lak puka talana konyo ngaule lak mongpong ating ka lak puka talana sausi lak mongpong ating lak puka talana
saki amai phalak wongpong Paul ia ibu ngau mataman ang ibua I ayen kunyo ngau la ya kem bande shipwreck li sheng ma kem bande hadau meng ta ya sau sibu hadau cheng inang cấp nóc te Jesu Khrista kunyo bu cheng Jesu Khrista cheng kunyo bu ching ne cấp nóc te I phoa ngõ bu cheng inang si nhau yang li ya I hibak tai bu ye sing ba Jesu Khrista kunyo bu cheng inang Jesu Khrista kunyo bu ching ne ma bu ka ta la ne I de satamat bu cheng inang hayang boy hadau sai nan ok Jesu Khrista yalak ba kunyo bu temana nginang Pola konyo bukia tanyi temana konyo oklak cia Christian ka talan kawang kem bungau meteman ya panjang kem ha let us run the race that we may win a crown wang tang angjing mabu kawang ba mabu hun sau sau tawlak jing na yen sau sau tawlak jing na chen de bu yen wang tang angjing ma kawang pai ngolak jing na teman Yo ngang bu pai phata Tanap Jesu Khrista Yange yi bu ngonang hayang hadau cheng temana singnang mangjong ma yanang Jesus has risen Jesu Yange yi de bu mangjong akyang ngo bu ye sing beta ngo mangjong akyang ma Jesu Khrista yam mata ngo Jesu Khrista Yange yi de bu Jesu Khrista tani yam bu a nang mongjang yam nang am mongjang yam nang de we de man kawang song da pai ha hayanga I de yo pakham bu pai wong nang bu pai jalak pango ha yop nok mataman sepechem bu man hau hata mong ma Bumeinok kha talan yo yo nok sa ma yalak pa yo pakham bu pai wong nang ngo kai hayanga YouTube ma hayanga taman website ma yalak pa Bumeinok ngaulan ha ka phalak hayanga konyo ngau lai bu hadau ki ngolakแต่ว่าก็วังได้ยลักไปยุบประคำบุมาจ้าจริงนะเสได้จำได้พงอายุประคำบุมาจำมาพงอ่ะงูฮาโอเสเราตำหันตำนังแต่ว่ายุบยังมาโชกันเองยุบฮะฮาเลลูยาฮาเลลูยาวังตังอาเย็นข้าวังนางได้ยลักไปมินยองพานังลีบูตังมาออกกยังอายีบูฮาเลลูยาตัวมาในนางมินยองนางวังตังอังจิงแม่ปะกะวังไพนังงอนังให้ยังไงหนูมีไพจำเสงอลักจิงเนเอาไปนี้ไอฮิปักงอลักไอซีเสตมันโยปตานังกะวังนังสิบสี่บุญเมียงมาไอเย็นอไม่มาวังงวยบุไพอังตัมพานังอาปูตึกพาให้ยังไงวังตังอังจิงเดองลักฮิปักมันงวยนังสิบสี่ฟังมาตมันงอนะตัมพาจูวันยังไม่บุจิงนะเสตมันยุบประคำมายุบนกมาปังนิวาจะไม่ยุกให้ยังบ่อยตมันเนี่ยลักไปยุยนกมายุบประคำบุญนังคนยักษ์แบปติสต์Bumeinok Kohimaกาตาลันนังลักไปปูตึกอังดำพาให้ยังนังลักไปชมไอบุญพาแต่นับJesu Khrista Yangeยีบุนับมวยล้านเนี่ยก็วังปุ่งเอาตามหันลักเสจึงจะปุยายงลักจริงนะก็วังนังอัตมันได้ยลักปวงนังอยากไงนังยาหาเจ้ายลักไปชมไอบุงอพาตากระเด็นบุสังหะเสวสีบุก็ได้ดำงอยบุยก็วังนังยลักไปอิมันได้โจนะไม่ดำพาก็ได้ดำนกมาเสวสีสังหะปงงนังก็จุดได้มองสังงนังก็นังยลักไปอิมันไปงอสิให้ยังตัวมันยี่เสพจำบุมันงี้นังยาหาเจ้ายลักไปลำบุยบุงอพางานนี้มาวังอายุวงปงตัวโจจริงนะเสให้ยังอายุนกมาหังอีป่าตัวลิงงอลักไอข้าวังนังยลักปะเป่าตึกปุงอพาข้าต้องอยู่ข้าตาลันได้ไปบุตรกระเด็นสังหาเสวสีบุตรมันดังได้ไปในตาตังนังยลักปะนังสิบสี่พังมันนังยาหาเจ้าชมไอบุไปวังงอยบุไปBumeinokข้าตาลันอังตัมเผาเสนังได้ตองอายุนังแต่นับปุยุปะคำบุฮิปักอเมยนังอเมยมาในตัมปุจิงเซลนังดามินยองพานังวังดังอาเย็นข้าวังนังอัตมันเป่าตึกปุงอพาJesu men mayup nang taulan asa iwa nang mga iyo. Amen.